Bo maiti moya hii banalokota ya mzungu maidi ya avyo yenye bizama banailokota wanajaipeleka kwa hii avyo kwa hapa moya bailokotewa bamoya ajapelekewa maiti moya ile ndio bashalokota ajaipakiza mule mwa avion gira ngo uko mubibona rero uyu no muzungu no mucancuro wa Blackwater namwe mu bacancuro bazanywe na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ubwajyaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bari kwifashishwa muri urugamba numwe rero mu bari muri iyi ndege amakuru akomeye kunyera tugeraho akabavuga ko yari umupilote w'iyi ndege yari ihungishije aba soda bo Burundi amakuru avuga ko baguye mu kiyaga cya Tanganyika hano nyine hirya ya Uvira nkuko mubibona bari bahungishijwe rero umujyi wa Uvira ubwo bari bagiye nahandi bari bagiye i Bujumbura n'ubundi cyangwa murabizi ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura aricyo bamaze iminsi bakoresha indi ndege rero yari hari ikaba yari iri kwifashishwa ubwo baruhora imirambo ariko aka kanya tuvugana umurambo w'uyu muzungu ni wari umaze kuboneka mu gihe indi mirambo yose igishakishwa ni ibintu bikomeye cyane ni igihombo gikomeye cyane ku gisirikare cy'u Burundi aho igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugaragaza ibihombo bikomeye cyane yaba mu basirikare bakuru bacyo ndetse n'abato ibikoresho bigiye bitandukanye ariko tutibagiye ko Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo mu bakomeje guhura n'igihombo gikomeye cyane bijyanye n'indege z'intambara yazanye ku rugamba zikomeje kugenda zihanurwa na AFC M23 muri iyi ntambara ikomeye cyane abatabazi rero bakaba bamaze kurohora umupilote wari uyitwaye amakuru nyine nikavuga ko ari umupilote wari utwaye iyi kajugujugu yariri guhungisha aba generali cyangwa aba basirikare bakomeye abofisiye bakomeye nyuma yaho AFC M23 ikomeje gusingira Uvira bigaragara ko ishobora kuyifata isaha iyo ari yo yose muri iyi weekend ibigarasha byatangiye gutitira bavuga ko muri weekend uko byagenda kose M23 ishobora kwigarurira Uvira ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane imaze iminsi igera kuri 4 amakuru rero akaba avuga ko izi ndege za kajugujugu izi helicopteri zavuye Bujumbura ari kajugujugu eshatu ntabwo ari ebyiri n'eshatu imwe yarashwe ariko izindi zari zikira aho ngaho ngo gusa muri kariya gace k'imisozi miremire ikikije Uvira hari kwera imirwano njyana muntu nkuko mubizi irimo intwaro ziremereye aho umutwe wa AFC M23 abarwanyi bawo bagaragaye bambuka umugezi wa Ruvubu nyuma yo gufata agace ka Ruvungi karimo imbaraga nyinshi z'ingabo za leta ya Kongo iz'u Burundi na Wazalendo umwe mu baturage babonye indege yaba y'igisirikare ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igwa ku kibuga cy'ahitwa Yungu yavugaga ko iyo ndege yari yaje gushaka ngenzi yayo byari kumwe yaguye mu mazi ahagana saa 5:40 irashwe no kuvuga ngo iyi ndege yaje ije gutabara iyi muri kubona mu mavideo ni indege yaje ikagwa ku kibuga cy'ahitwa Yungu n'ubundi ni mu nkengero z'ikiyaga cya Tanganyika ikaba rero yaje ije gushaka ngenzi yayo ubutabazi rero bukaba bwahageze andi mashusho akaba agaragaramo kajugujugu izenguruka hejuru ya Tanganyika abaturage bakavuga ko iyo byari kumwe yaguye mu mazi bikomeje rero kuba bibi cyane kurushaho aho amashusho yagaragaje ingabo z'u Burundi ziri mu makamyo menshi zerekeza Uvira ku rundi ruhande AFC M23 nayo muri ibyo byerekezo yoherejeyo ingabo nyinshi cyane nkuko amavideo akomeje kugenda asakara ku mbuga nkoranyambaga agenda abyerekana imisozi irebana na Uvira irimo guhanganirwamo ku buryo budasanzwe gusa nawe uzi gahunda y'inyeshyamba niba ari ugufata umujyi wa Uvira cyangwa ari indi gahunda nyuma rero y'umwanya munini bashakisha umupilote wari utwaye iriya kajugujugu yaje kuboneka yapfuye abaturage baravuga ko ari umuzungu ndetse amakuru akaba avuga ko ari umwe mu bacanshuro ba Blackwater abacanshuro n'ubundi bazanywe na
Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo abakuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba FARDC Burundi cyangwa abandi bantu ntawe uravuga ibijyanye n'iyi ndege. Ngira ngo rero murabyumvira neza cyane ko ari igihombo gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi, kuri Facibeto, kubera ko bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane muri imirwano bahanganyemo na AFC M23. Ibihombo ni byinshi, indege ziri kumanurwa, ibice bitandukanye biri kugenda bifatwa na M23. Ni ibintu twavuga ko ari igihombo kidasanzwe kuri Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, aho M23 nayo yamaze gufata ingamba yo gukoresha ibikoresho yafatiye ku kibuga cy'indege cya Goma. Ngira ngo murabizi neza, yahafatiye indege, yahafatiye amadrone, yahafatiye ibifaru, yahafatiye imodoka z'intambara, mu gihe bari basanzwe bari gukoresha uburyo bwa guerrilla muri imirwano. Ubu ngubu bamaze guhindura, nyuma yaho umwanzi u Burundi bari gukoresha indege z'intambara, bari gukoresha amartileri, bari kurasa nyine amasasu y'amabombe. M23 nayo yamaze gufata umwanzuro wo gukora icyo, akaba nayo mpamvu ku munsi w'ejo mwamenye amakuru yuko M23 yarashe amabombe agera kuri 2 ku butaka bw'u Burundi, byatumye abarundi basara barasizora, bavuga ko bari buze kwihorera. Ariko aho kwihorera bakomeje kuhahurira n'akaga gakomeye cyane, bakomeje kuhahurira n'ibibazo bikomeye cyane, aho ibice byagenzurwa n'abarundi na FARDC biri kwigarurirwa na M23, ndetse bakaba bakomeje guhomba yaba ibikoresho ndetse n'abasirikare benshi. Abasirikare barenga 100 bakaba baramaze gufatwa miri na M23, ndetse n'abandi benshi tutazi umubare cyangwa umubare utaramenyekana bakaba bakomeje kurwa muri iyi mirwano, dore ko harimo abasirikare bakomeye nka Lieutenant Colonel Minani twabagejeho, wabaye igihombo gikomeye cyane ku ngabo z'u Burundi kuva imirwano yatangira. Goma yarafashwe, Bukavu irafatwa, ibibuga by'indege birafatwa, Sake irafatwa, ndetse n'ahandi hose ngira ngo murabizi. Ariko ntabwo u Burundi bwe bwarabuze umusirikare wo ku rwego rwo hejuru, ufite ipeti ryo ku rwego rwo hejuru nka Lieutenant Colonel Minani. Ngira ngo rero nk'uko mubyumvira, M23 ikomeje gukora amaoperasiyo akomeye cyane, ikomeje gukora ibikorwa bya gisirikare bihambaye, aho ikomeje kwivuna umwanzi mu buryo budasanzwe. Iyi ntambara rero iraza kurangira ite? Ese M23 irakomeza gukubita aduyi? Ese M23 iraza gufata Uvira? Dore ko ubwoba bwo bwamaze kuba bwinshi muri Uvira, aho abantu bose bari kuvuga bati M23 isaha iyo ari yose ishobora gufata Uvira. Biraza kugenda bite rero? Reka dukomeze dukurikirane iby'iyi ntambara, iby'uru rugamba. Ndakomeza kugenda nyabagezaho 5 kuri 5, mukomeze mane nanjye, ndabakunda cyane, muri abagaciro. Press up.